मैम नॉन ला बकुलिया लोंग जैसे मैं 50 बिदेट हॉस्पिटल के लोंग जी पुलिस ले सो पुथाक नाली पिलो एक्सप्रेस सी के ना मी उलो न्यूज़ बैंक के पिनी ला सो मीटिंग दे कोन के प्रपोजल बन गानी दिन नो निkan ini sosialo sita non bang ke ang song pen si alu nang palelo la critical kan hospital dak si pathir po along ye tapi ni kelang no ini cuma iam sa ini kuduram sa tabang no angke joint director sado secretary sado under secretary sado beladak na bukunya public he kado kami dupet menjadi cuma dim kelang dam no pula anu na la dulu pula te akira ke ini tu bagi ulo ati ini accident case तुम लोग के सर्जन अभी की बात क्या बेट का भी है असला सब की हॉस्पिटल दो लोग से सियाकी तो ini accident case लगा में लग गई critical care mana la critical pulote la serious case tu mano apan computer to sudah ke la 50 bed pan ke dak beko next la February ban sih hospital ada pacun dek pulote te tanggap rang bute rat pan ki siaki milo है men di puan ji ponai ta ho guhatian ji ponai pulote di marat ke asap ati sungdu ke mati Allah ke lan bet ni am timbang Asoting ben doktor apai nurse apai ko anang baji lo so bang asoting pulote critical pulote isi ke tam hospital lo alada ke surgeon dawek nang ko emergency team ke dawek nang ko OT do nang ko anesthesia do nang ko staff do nang ko OT staff do nang ko la ki bi staff pen jenglok akithian ke do uji 30-40 mane staff ke do doctors pen jenglok ini mane non jasmet bukulia 30 bidet long kuthod angko mane 50 bidet ke upgrade pon mate hospital lang kele lasela so puthak nangli hin pen lang ferat mate labang so puthak pen nangli kupilo thanik jiga media bitung je potom pinia sonthod ning karong lake ilitum mithang mata chichini ne da tenglo ajak idun Bokolia 30 bidet labang so hospital long kisu kacelang gitu sung la so kisung kebang bom jitu non Assam government 29 crore 26 lakhs la so building construction non 50 bidet upgradation labang ke ilitum dak langfera long chotalilo adungarai a constituency atum ta ladak ali pinang nang long dun po lapen labang so hospital nono bang ke doktor ta du po ti soga chelang pusita me ladak gitu bemari tum kedu adim pusita me chelong opo lasi nilipini rat ahin pen nili mithang mata ningarong olo ladak chorure te une ke hom sarkar non dobam chief minister dr Himanta Biswa Sarma palitum chorulo lapen Karbi Anglong autonomous council along CEM Dr. Tuliram Rohang ke hai pantami lang ferarat penilitum ningat long penalang libanta churu konno lapen medical EM ake hai surjorong farbanta nilitum hin pen lang ferarat pen nilitum hiru pajirlo lapen dak lang feralong nilitum ninga chethe nai ake hai mudram lekhe pantami nilitum alangli non ka bori pen 30 bidet jaga non ladak 50 bidet wan de bangke nilitum alangli pan choru rete une lasi ke bang bomoni dame alangli pan anso se sayam ke claim kemeni afan nilitum arna ma hir jume hangpilo lapen pini nilitum labang so 30 bidet alang 50 bidet api bangke nilitum bokoliara atum bang bikhe koi langfer atum bang penang akisung pen jokpon po posinili ning chethepon lo atheli tum men hospital lalong 30 bed long kisuman facility ka ve jaga ke non ke facility do obo laso joini litum nogao mantoni dipu mantoni ke litum guwahati anta damnang ka gorki lahai hormu bang non nilitum thekbon nilitum ninga che thebang ke lahai akisung bang rat tum joypon po lali ante sar pinia labang so hospital 30 bidet pen puthod angko 50 bidet upgradation aso puthak nang li lang ferat mate bokulia rat phanang li kupilo labang so mrs p ningarong piglo
Pini dah kali tum kisah kecil lagi pan penana kisung do tum dah lang ferarat lapen bukulia ke dua ratus lapen kapre gadim tala dah kisah nang cilang tumak pi bukulia long aso hospital long sila puson kisah ngahut itu mas sarkar ke cari itu ngacing honai CM sar Dr. Tuliram Ronghang alang lili tum lang ferarat kacuning ria teng pen laso alam nang deng pi pen laso prap ekdom mane emergency laso scheme nang deng pi bang ili tum kecing sela palchuru ek deng nadang non laso hospital along kisu hedi dada ki uni po bahera transfer nang lason refer nang lason duduma tidi laso ke refer nang ne pin da fan lada kisu gachilangi fan bang subida nang pilo sarkar hin pen dada care critical care hospital ko sei dolo la care critical care hospital laso hem ki kimia fan tender kole lo kadu gabe kuti krisir kebra lakung ko ratrok atangka laso building kimia fan be ke thik kondolo ase pini nili tum lada hospital management committee nili amai ko hisab lo mate chairman hisab lo lada bukule hospital along chairman hisab pe nili meeting pini hang lo lada mukhial rong asar tu ben chenglok pen ward commissioner lapen lada deputy superintendent pen chenglok joint director dolo councilor secretary ta wangiklo under secretary tu mata wangiklo ase nili tum pini adim thip ki kim ke rangi phana dim lag bonno ase nilitum hin pena bangke tha problem avelo madule nang kim no dang nilitum adima bange kado ke pe ya dim matlong pe kan no nasila ha pini ke parangi panse ni tu pini da ka chetong lo adim hai ta melang ga lo mentu bela salo bang so hemi ki ahem ki kimia phana bange no si tender kola tender mama tong eri ni online tender lai Guwahati long sido chief engineer building lo si PWD product si tender kola up to January 11 anmi last date of bid hadi last date of bid bangke January 11 ando posi kadu gawe paper kadu ke lang ben February long bangke ilitum CM sarada long enak sompo nge February ciklo pen itu la bangso hem ki kimbani fan pangchen pompo la penisia ko ningarong mimia lam bangke la pulo la non 50 bedded hospital la so hospital tangde lo plonte ilitum rata ko payong se tonchit pulo dangte ladak ilitum district hospital ke long ita ang ring tepik nitum kadu we chingwa ching sai lo CM sar me proposal kadu ka we pale lo central government state government lo stami la sel dai litum la 50 bedded tang det ali la kimbo muta hoitu nang ni ka ha non amat national government long sit lo India government long sila bang so proposal do lo hola takpen nak section lo lo dangte la non litum la bakso hospital lo masih district hospital lo me litum ke ko lo ka itu rata ko pai mentu lo sar ke tangi ke ko ana por enji laga building thipi ke pot ke tangi bang ni kan sibang ko ka hai kuti si hinielam le dem mati di sibeda building long si 19 crore 26 lakh hingga hospital homu ke kapre mane awron jam ki bining ado vela hai son duping mati di apor bang nang ko hai nikan sige nai le talatun nikan sige la tendara along ne mention duji mati di nikan sige completion bang di ko hai ningkan sira citim ningkan siang bong laso em batangi pan nilitum tame bori dum po penang litum kadu beta dai tum dak local hisab itu mang chirok dum tok nang po sir la pen la non bang 30 bide pen 50 bide tak pon lo pol se hala third grade fourth grade pun boring hoita bat po la se la bang so long bang ke council ben nong mane cherai dunji ma mane state ma local ben nong adjust dunis la urenga war sai long lam bang ke nili chini dun de la tum la local atum jong si lada forget target jong si pilong si local tu gelong nun dek ko lai ni CM sar pan ching wai dun ko pan sila sol pan ching wai dun ko da local na tum jong si long lo te ke su ke ni ka do beta me joy ki ke bo ha tamuni tum do lo ko ta ga jo jo lo ke lo sta me la ba serap du ko ko si ni le la pusona war sa jong si lada do ko dang te CM sar pan ching wai ko la ba ni li no ma chini ne la lada ko renga ho ya ha la ma bang